Hello, Vivarho. Dog bite Wichape Hituni la na se hiute. Ichi isay masangowin TT tetanus toxoid injection thamkhat na se hiute. DTaP vaccine akiti ting le nausea napat hungkipan. Nausea napat hungkikapan na hin. Ichu diphtheria, tetanus chule pertussis akon kivian na ding. Diphtheria ipinat na avian ham. Hai haasa lolnat akivian na ding. Tetanus lokzo tinjong akihein. Masar phele vola a infection na loading ahi. Pertussis hi whooping cough tinjong akihein ahi. Hursaw hurphat le hai thei lo hela khuzam. DTaP vaccine nausen lani ahin akikapanin li in akikapin thagup aphat in akikapin thasom langa apat thasom lagir ka in akikap kinin kumlia pat kumgup ka in akikapin kumsom la khat ahi lo la kumsom la ni kikap hichi booster jong akiti in booster chu athinga ikap la TT injection hi kumsom dan la khat ve kikap jong hi thei ahi ichi booster thinga ikap chun TT injection chu tha api ahi ahin la doctor hon 6 month atijiwe aji chu hichi booster vaccine ho hi akikap jong akikap lo jong nu te hi ki dong jong la a he ki kit loading ahi ichi sa nga chu chaiwa chunawa zo ahi ti a alang pi a thagup sunga hi kichi pi hinte aile uicha in ipeta la ipi iti ki zanding ham treatment steps khatna uicha in ape khana tui thing alum hi hiwa sawan to sop thing sel ding ani na I aha lon la pon thing khan a athi lon na loading a namding athum na ichi sop thing teng la anti bacterial ointment nu ding alina pon thing sterile ki bol ho a tom ding anga na uicha pe a kon na khu virus a hin TT injection ki kap khu a pe kha na hama a bacterial ding dal na hi agup na nisom tabong chu uicha umdan hindan chu vat ding rabies nei ham nei lo ham nisom chan chu adam sel le rabies risk chu thlomin nisom ka a uicha chu aboita hi le anti rabies vaccine chu doses thingsela ki kap chu aphape ni na hi asagi na aimi te hen uicha in mi ape kha le uicha chu ithat payuwen asani sa loi athin don sa loi yumovena hi tu lai medical khangto nan tu lai medical khangto tan hi ti ho mi khat superstitious ta san dan ho hi zui loina phai na boile doctor kom na chi a na boina chu doctor panu chu sel ha pi jingin na dam zo ding a hi symptom uicha pe hi symptom ana viaute pt angum la symptom ki he am ti akhat na fever luchang nat alang pia dan nom law bu si khosi tabang ani na lungthim boy confusion lungsai delirium tho ki chem lo hallucination organ tabang ata hi lo anakola aza aji ti hoi ahin athumna tui adon le alol ho anat ji a tui ki cha na nei alina akyang apat paralyze a kipan in alho bu alu ji ta na hi rabies nat na chum hem kha chong dam mo a rabies chu ta ta sa chu ta hi la akyang to lang apana hung kipana hung to chal hung paralyze hung hi ji ta na hi khuta paralyze la alho bu chana cho pha la chum hem chu hing ta lo di ti na hi vaccine lang ana viaute HDC via kitin PCECV yang akitin 1.0 ml intramuscular akap ding sapanga hila
amela akap the a hi in mi pi thlingwang chu abana kap ding to phala kap lo hil ding a hi a chaina ui cha chu phat dungzuya vaccine phata a ki kap hinam ti chu het ding vaccine phata a ki kap chu ui cha chu rabies a amo lut po in aboi boina khuti asangina nei po na hi ji chun tun hla he che rabies vaccine alo pi dan la ki kap di dan ni se wa hi in e ting la ui cha chu mo tha lo ding ai chu la ui cha chu ni som be wat ding ni som a chi ma cha ti lo hi la hi ai la a pha rabies nei lo hin tin rabies nei ho chu ni som ka a hi hung boy hi ti hi alhang pi a medical proof dana oma hi in ji chun ui cha hi pe kha a hi la ui cha chu mi ui cha ni pe kha jong la an ne te to observation bolding ni som chu ei ui cha hi jong la ni som chu tha lo hi la hai ta wa a ni som sunga chu om chan chu hai ta ba de i cha chu boina na ne ya ha san na ne ya a hi ya la doctor phatan zon lang doctor khai tan ke wat san lang vaccine ke kap chu alo a hai pe na hin a hi itul hai seo hi I hat thiam deu kata sanin I hat thiam wala like share subscribe in ball pi diwin ka vi ver ho ka hin te men hi ka gi pa e mang pha na bon win